Sawubona Khunjuliwe, lokuthi ngichubeke ngikubite ngaleli gama ngilokuthi lo nkulunkulu wena nami lesimkhondako uyakhumbulana. Uyathi kunebufakazi lobenele eBhayibhelini. Kunemarekhodi lamaningi eBhayibhelini lafakazela ukuthi uNkulunkulu uyakhumbulana. Nasi lesinkwa selisuku sakavuka udle. Solo ngiphethe lelofi yalapha encwadzini yemakhosi esibili sahluko 5 verse 2 na 3. Kulenye yetimbi tawo emaSiriya ahlasela ema-Israyeli, athumba nentombatana yaka-Israyeli leyafike yaba sithanzane semkaNamani. Le ntombatana yakhuluma kumkaNamani yathi, kube mani nkosi yami, ingakibonane nemprofethi loseSamariya, beyingaphiliswa kulobulephelo bayo. Ntombatana nzini, uthunjiwe, simo asikho kahle kuwe. Kepha esikhundleni sekuthi ahlale koneni abalise, akhale imini nebusuku, uyacalada kuthi kepha labantu baleli khaya ngingabasita kanjani. Lolu choko lobulephelo baNamani angathi noma bekahle atenwaya yini. Lo ntombatana bekasethubeni lekuthi acocele bantu, ahlekise ngaNamani. Athi ningambona umuntu kuphapha, uphelile bulephelo. Bekangahambe akhuluma ngaye amkhiphe kulabanye etindzabeni. Kuthi lo muntu lona uhola timbi, kepha kunembi langayikhoni kuyincoba ngeluchoko lwakhe. Akazange ahlekise ngalabanye. Kumbe wena sihlobo sami nami, sinanayi assignment kuthi labo Namani bethu singahlekisi ngabo. Kungabi kumpatshata kuthi ningabona kuphapha, ningambona enta loku naloku, lo muntu lo uswele akanamali, lo muntu lo akanakhaya, lo muntu lo akanamshado, bantwana bakhe banatha tshwala. Sengiyabekisa phela, kubekane emabala, sibuke buthakathaka balabanye kuze site uchamuka ngathi sikahle thine. Lo ntombatana akazange abuke la ngenta Namani abukeleke phasi, futhi wamfunela kuphila noma simo yena besingasiso lesimhambela kahle, kepha umphathi wakhe wamfunela kuphila. Futhi-ke ngicela kugcina ngekuthi le ntombatana le mangingabeka ngesingisi ngithi she never limited God to be God if he solved her own problems. Akazange athi uNkulunkulu uma angangikhulula nje la ngidawubese ngiyamsita Namani. Le ntombatane ayithathanga uNkulunkulu yamenda lo yisayizi yetinkinga takhe. Ayizange ithi uNkulunkulu taba uNkulunkulu ngekusombulula takhe tinkinga. Kepha yathi uyathi lo nkulunkulu mkhulu kakhulu kunalokwetinkinga nakwami. Noma angete abonakala sombulula tinkinga tami, kepha tinkinga tebantu uyatisombulula. Yebo, ake simcabange kanjalo uNkulunkulu. Ufakaze ngaye, ngisho kude ngisho kunye lokubonakala kulikhambi lakunike lona wena. Leni ungamthathi uNkulunkulu umlinganise nemuntu longasotha takho tinkinga. Buka umhlaba ungewakhe nekugcwala kwawo, bese uyabarekhomendela labanye kuthi lo nkulunkulu uyasitana, angakusita.
Ungamprove ngekusolva takakho tinkinga, kepha umprove ngekuthi konke lokukhona emhlabeni nasezulwini kungekwakhe. Amen.